tugiye kumwambika umwambaro w'ubushumba n'umwambaro w'ubutanzi, tugiye kukwambika mu cyubahiro cy'Imana n'igitinyiro cy'Imana n'ububasha bw'Imana. Hanyuma muratwegereza n'inkoni, hanyuma muratwegereza na Bibiliya, muratwegereza na certificate. Uyu mwambaro tukwambitse ni umwambaro w'ubutanzi, tukwambitse umwambaro w'igitinyiro cy'Imana, tukwambitse umwambaro w'ububasha. Aho ububasha bwo kwambikwa uyu mwambaro w'Imana ubaye umutanzi kandi ubaye umushumba uhereye uyu munsi kandi mu mbaraga z'Imana isumba zose. Dukomereze amashuri. Iki ni ikimenyetso. Iki ni ikimenyetso kigaragaza kwera kw'Imana. Ibyo azakora byose agomba kubikorera mu kwera no gukiranuka kw'Imana. Agomba kubaho ubuzima bwejejwe. Iki ni ikimenyetso ko Imana ikurobanuye, Imana iguhamagariye gukorera mu gukiranuka kwayo no kwera kwayo. Imana igukuye muri bene wanyu, igukuye mu muryango, igukuye iwanyu mu mubiri, kuko ngiyo turi mu mubiri tuba turi kure n'Imana. Uzakiranuka mu kubaho kwawe kose, kuko uyu mwambaro wambaye y'ibikorero iragaragaza gukiranuka kw'Imana. Tugiye kubohereza inkoni y'ubushumba. Iyi nkoni itandukanye n'izindi zisanzwe. Ntabwo ari gukubita, ni inkoni yo kuragira, ni inkoni y'ubutanzi. Reka mwifate dukomera Yesu amashyi. Ni inkoni y'ubutanzi. Bibiliya mumufashe, ariko bashobora gukora ikoreshe ijambo ry'Imana riravuga ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Iri ni ijambo ry'Imana. Aha niho hari ubwatsi, hano hari amazi, ubwatsi bwo kugaburira abo hawe kuyobora, niho hari amazi yo kubashoreramo bakanywa. Ntuzaragira intama zitarya, ntuzaragira intama zitanywa amazi. Ibi byose biri mu ijambo ryawe, kuko twavuze hari aho warangira uravuga ngo hamwe n'ijambo ry'Imana utazavuga ibyawe, utazavuga ibyo utekereje, uzavuga iby'Imana ikubwiye, ibyo utavuze uzavuga. Iyi ni izabana nawe muri mutuma yawe. Imana ikomeze ubushobozi. Tugiye kumuha certificate. Iki ni ikimenyetso, ntabwo ari umutako. Uyu si umutako, ni ikimenyetso, ni urwibutso. Abana biwe, abazamukomokaho n'abandi bose, ni ikimenyetso. Si umutako wo gushyira mu nzu, ahubwo ni ikimenyetso cy'aho ijuru ryo mu ijuru ry'Imana ryemeye ribona ko uri uwo kwizerwa.
kuko Pawulo yavuze. Pawulo aravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ngo nishimwe kuko yambashishije ngo yabonye ko ndi kwizerwa ngingabira umurimo wayo. Aravuga ngo nubwo nari umutukanyi n'umwicanyi n'ukora ibindi byose, aravuga ngo Uwiteka yarambabariye kuko nabikoze ndi mu bushishi. Haleluya, haleluya. Iki ni ikimenyetso ko ijuru ryemeye iyi gahunda yose. Yesu abarera. Tugiye kwifotoza ifoto y'urwibutso. Umufashe namwe ayoboye gahunda ngwino n'abandi bakozi b'Imana musa batafotore. In my heart, Lord, I want to be with someone. In my heart, in my heart, oh Lord, in my heart, Lord, my heart, oh Lord, my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Oh, oh, in my heart, in my heart. Oh, in my heart. Oh, Lord, I want to be. Dukomere Yesu abashimeshi. Tugiye gusenga turarangije, hanyuma dusubize umuyobozi wa gahunda aragutanga umwanya wo gushima Imana. Munemerere mwese muhaguruke, ibiganza byanyu mubizamure, dushima Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'agakiza kacu, gitare kizima, gitare cy'umugisha, gitare cy'iteka, byiringiro bidahinduka, byiringiro bihoraho, byiringiro bidacuya kandi bitagajuka. Yes! Yes! Wari ubizi kubera hose icyarimwe, wari uzi ko uyu munsi n'uku kwezi iki cyumweru n'uyu mwaka dikosalaya aya matariki, wari ubizi kuko Imana ntabwo ishobora kurogoya imigambi yawe. Lomba zangaye tokose lomba aka. Wari ubizi Yesu ko tuzaba duhagaze ahangaha muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe, turi mu muhango wo kwimika umutambyi wawe Liboya Ngasikaya Lubaye Poseli Kotariye. Uri hano wese wari ubizi ko azaba hari, niwe wamurarise, niwe uzutumira, niwe uzurarika. Ibi bintu ni Yesu wabikoze. Libonga Yasikaya Mombeliteka. Mana turagushimiye, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera, uko niko wabishatse. Turagushima ko wabanye natwe muri uyu muhango, watwemereye ukaba hano, ubwiza bwawe bukaba hano, imbaraga z'Imana zikaba hano, abamarayika bakaba hano. Umunsi w'amateka utazibagirana mu buzima bwa munganya Imana dobitinya uwo wahisemo uhagurukije mu gihe gisa n'iki. Icyubahiro kibi cyawe nawe, tumuhanuriye imbaraga z'Imana, tumwaturiyeho gukomera kw'Imana, igitinyiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana, Yasikaya, amahoro y'Imana bikubeho, imbaraga z'Imana zikubeho, amaboko y'Imana kuberekeho, imbaraga zazimye Yesu yavuze muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabururukira, muzabona aho kumvanya. Uyu munsi abantu baba guhamya Yesu, wo kuvuga inkuru za Yesu, wo kuvuga kwera kwa Yesu, kuvuga kuzuka kwa Yesu, kuvuga imbaraga za Yesu, kuvuga ko Yesu ari umwami w'abami, ari umutware utwara abatware, ari umuhanyi w'ubugingo, ari umwami w'ubugingo.
impano z'Imana zikubeho tikayasa Imana ibane nawe ukorane nawe igendane nawe mu izina ryawe data dusanga kandi dushimiye dukomere Yesu amashyi Tout-puissant, comme Dieu considère tout l'univers. Hallelujah. Et quand tu vois Hallelujah. Hallelujah. le ciel là-dessus, les éclairs de tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Hallelujah. Hallelujah. Et tout le monde est dans les choses. Dieu tout-puissant, et tu es bon. Et tout le monde est dans les choses. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Que tu Pastor ushobora kuguma hano umuntu usemurira avuga icyongereza cyangwa igifaransa. Turashima Imana dushimira n'umushumba udufashije muri uyu muhango mwiza wo gutanga inshingano. Yadusomeye ijambo ryiza ngo ibisarurwa ibyinshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko abasaruzi ni bakeya. Rero Imana ishimwe ko mu murima w'urwanyo yohereye abasaruzi. Imana ishimwe ko muri kampani yayo yongeyemo abandi bakozi. Imana ihabwe icyubahiro. Turashima buri wese wageze hano. Twakiriye pasiteri umukozi w'Imana. Pasiteri turakubaha cyane, twubaha amavuta yawe, twubaha Imana ikurimo. Ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi. Rero turishimye kubana nawe. Reka tumuhe indirimbo, aturirimbire indirimbo zibiri. Kandi akoreshe ikidari, ntakoreshe sente, akoreshe ya gitari cyangwa akoreshe sente. Ariko icyo dushaka ni gitari kuko tuzi neza amaze kwishyura. Nyuma yaho turaza gutanga umwanya wo kubashima Imana. Abafite icyo bavuga kuri uyu munsi mwiza, turaza kuba umwanya bashima Imana hanyuma dusoze gahunda zacu z'uno munsi wa none. Karibu pasiteri utuyobora mu ndirimbo ebyiri.
Je vais dire quelque chose. I want to say something. Oh, it's not working here. Yeah, I thank you so much. It's a great opportunity to be here with you. I received the invitation, but I was leading first the service from my church. That was canceling. My apologies. And the second one, I'm not a pastor. Maybe it's a prophecy. I'm a servant, yes. I'm a servant. Yeah, but I'm not yet consecrated like here. No, I'm not pastor, but I'm a servant. Yes. Thank you. Thank you so much. I have maybe 1-2 songs I can sing in Jesus' name. Some songs are of Lingala. It's a language, dialect from my country in Congo. So I'll be singing Lingala sometime. I don't know if you're gonna follow what I'm saying here. So. And the song say, I'm the way, I'm the life, I'm the truth, I'm Jesus. Ngai nazali, maina momoy, nani akomelanga, ye akoki. Lisusute koyoka posana komela ngai nazali nzela bomoy oyo ekome mepai na tata soko nani andimi ngai akozwa bomoy na seko ngai nazali wanga na bomoy nani akoli yanga ye akoki soko mokete ko katina ngai nazali nzela momoy oyo ekome mepai na tata soko nani andimi ngai akozwa bomoy na seko. Nzela bomoy oyo ekome mepai na tata soko nani andimi ngai akozwa bomoy na se akozwa bomoy na se akozwa bomoy na seko. Amen. It's so very deep in this song.
It's saying, I'm a food. Which one are gonna eat me? Never in his life gonna be angry again anymore. This is song I sang right now. Yeah, you can. You go ahead. No, that one I sang. Yeah, it says, I'm the food, I'm the way, I'm the light, I'm everything. Which one I'm gonna drink? The water that I am. No, never again in his life he's gonna like to drink anymore because I'm the water. Jesus says. Amen. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than any song I sing, more than every beat, more than everything, Lord, because I'll be very yourself, because I really want to go back my whole life. I need you more than yesterday. I need you more than one can say. I need you more than ever before. I need you more, Lord. I need you, Lord. Amen. Amashimwe cyane. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki. Thank you. Amen. Thank you. Mana w'umugisha mukozi w'Imana maze kutuyobora mu ndirimbo nziza. Thank you for coming. I need you. Icyo numvise. Ndagushaka. I need you. Imana iweze umugisha mukozi w'Imana. Tugiye mu mwanya mwiza wo gutanga bashimira Imana. Sinzi ko ari umuntu ushobora kugenda adashimye ku birori byiza bya mwene data. This is the time to gonna give people have something to say, testimony, or thank God. It's gonna give you time to say the word when you want to. Habaye hari ukeneye gushima ku matagenda atagize cyangwa ku myenda dushyizwe mu murima w'Imana. If anyone has something to say, to Bamuha microphone arashimira Imana. the mic so that you can say a word. Mu minota mikeya In a few minutes. yo mu butunzi bw'umwete. Right. Avec les dieux, alléluia. Amen. Je vais dire un mot en guise de témoignage pour la servante qui est ordonnée aujourd'hui. Atagiye kuvuga amagambo make ku muntu w'Imana bamaze kweza umwanya. C'est surprenant, mais ce n'est pas une surprise pour les enfants de Dieu. Ati biratangaje ariko ntabwo bitangaje ku mwana w'Imana. Parce que la Bible dit, partout où vous êtes, Aho muri hose allumez le feu. ati
J'ai connu la servante de Dieu à peine 3 semaines environ. Nous étions surpris à l'église là où je prie. Nous avions terminé le culte. À la fin, pendant que nous voulions prier pour partir, nous voyons la servante de Dieu entrer à l'église. Elle ne s'est pas comportée comme une étrangère. C'est un témoignage. Elle a compris que ça c'est la maison de mon père. Je vais y entrer, habiter avec mes frères et sœurs. Aussitôt qu'on a parlé, humblement, elle a demandé que nous puissions prier pour elle. Bien aimé, vous savez même dans le témoignage, quand vous ne connaissez pas quelqu'un réellement, il est difficile de lui demander de prier pour vous. Parce que vous ne le connaissez pas. Mais elle était convaincue que c'était la maison de mon père. Et tout celui que je vois est mon frère et ma soeur. Et nous avons prié. Et lorsqu'à la fin, elle a dit que je suis servante, je suis évangéliste. Je dis, oh, ça c'est le sang de ceux-là qui appartiennent à notre papa. J'étais marqué à cela. Et à la fin, on a pris les adresses de communication. 2 semaines plus tard, elle m'annonce, frère, est-ce que tu peux venir chanter dans le jour de ma cérémonie de consécration? What? Une surprise encore. Donc c'est ce jour aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que je serai là parce que je suis responsable? Avec la situation de Covid, il n'y a plus vraiment les chrétiens, la plupart des gens restent à la maison maintenant. Ils sont habitués maintenant à suivre tout au niveau de la télé ou quoi. Et la charge m'est revenue de conduire l'adoration, le praise à l'église. C'est ce qui a fait que je suis venu en retard. Je devais terminer d'abord mon engagement là-bas et venir aussi ici. J'ai béni Dieu parce que j'ai assisté et j'ai participé. Voici mon court message en guise de témoignage, c'est-à-dire la servante a témoigné qu'elle est sans frontières. Parce qu'il est difficile aujourd'hui, il est difficile de voir un serviteur, les serviteurs de Dieu aussi je parle, il a seulement son rayon où lui il peut être serviteur. Il ne sait pas aller ailleurs. Mais elle a brisé les frontières. C'est ça mon témoignage que je porte en elle. Elle ne connaît pas ni les pasteurs ni qui, mais elle est venue. Et puis elle a demandé de prier pour moi. Gloire à l'Éternel. Amen. Arakoze cyane twakire umukozi w'Imana Pastor Domitira ashima uyu munsi mwiza Imana y'icyizere. Karibu Pastor, duko mashine cyane. Dushimye Imana iduha umwuka duhumeka
dushima Imana ishobora byose. We thank God who gave us the breath, and we thank God who gave us the power of everything. Dushimye ibyo yakoze byinshi mu buzima bwacu, abari hano n'abandi batari hano. We thank God what has done for us, those who are here and those who are not here for now. Mbanje gushima Imana kubw'uyu munsi. I thank God for today. Cyari igihe kirekire yari imaze iminsi ibivuga. It has been a while God was talking to me about this day Integuza and get me ready, igihe kirageze irabisohoje. and time has come, He has fulfilled His promise. Ndayishimiye kandi ko ariyo yabiteguye I thank God because He has prepared this day. kandi nta kwibeshya kwabayeho kuko ntiyibeshye. God does not make a mistake, and there was nothing like mistake for today. Shimye Imana cyane ku bwanyu muri hano. I thank God for you who are here today. Ndibuka mu minsi yashize ubwo nabyiteguraga, A few days ago when I was getting ready, nabonaga ibibazo ari byinshi kubera corona, I could see there's so many issues and there were problems because of the COVID-19. ariko ikamusezerano yuko bigomba kuba kandi ko abazaza n'izitumirira. And God has promised that it has to happen, and those who gonna show up, those are the people who God has sent to come over. Igihe cyaranageze ndavuga ngo ko ndi gushyira hano isuku ndabwira baheba, ariko irangije iramuhumuriza ngo izatumira, yararangije gutumira. And I got scared a little bit. I'm just new in Grand Rapids, so I was wondering how many people and who was gonna come. But God said He will send people who will be there. Kandi irambwira ngo kandi izaba Uwiteka azaba ahari. And God said the Holy Spirit will be there with you. Irambwira ngo njye n'umwana wanjye You are my n'umwuka child. wawe tuzaba duhari. My Son and the Holy Spirit will be there. Nshimye rero ko ijuru ryatashye bino birori. Thank God because the heaven has rejoices for this event. Kandi namwe ndabashimiye ko Imana yabarangitse mukemera. And I thank you for God has invited you and you showed up. Nshimye Imana umukozi wayo I thank Bishop for his work, kuko niwe yamutuye. and God has anointed him to be here. Hari byinshi byabanje ariko ivuga ko ifite uwo yatoye. And there's so many other unpolished issues, but God has already chosen him to be here. Nari ntaramenya ibyo ari byo numvise ikambwira ngo ifite uwo yatoye. I didn't know what, but God told me I have one who have chosen to come. Nabaye surprise I was surprised, mbonye ari we. and when I saw it was him, Ndabibazwa and I was surprised. ndanabisubiza mu iyerekwa. And then I was asked, and then I answered in my vision. Nshimye Imana rero ko itabeshya. And I thank God He doesn't not tell a lie. Nshimye Imana mu byinshi yakoze no mu bana banjye tutari kumwe. Nshimye Imana muri byinshi kandi nanjye nisezeraniye uzayikorera. I thank God in many things. Even in my children, the children are not here. And I promise God I will be your servant. Narayibonye mu buryo butangaje I've seen God in different ways. kandi nzi ko ariyo ngiye gukorera, ntabwo nzigera mvangirwa And I know I'm going to work for Him and I'm not going to be messed up. kubera ko yanyeretse ko ari Imana, inyereka n'ibindi bigirwamana kugira ngo nzashobore kwitandukanya n'ibindi. He has showed me that He's the God, the true God. He has showed me other idols who are not God. Rero ntabwo ngishidikanyaho, And I'm not doubting God. ndayemera n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'umubiri wanjye wose nzayikorera. I accept Him with my body, my mind, and my heart. Muhabwe umugisha. I have the praise.
Mashimesi cyane ku mukozi w'Imana Pastor Prometi. Imana yahagucyura kuko ariyo izimenya ko muri kampani yaragomba kuharanirwa mu bandi bakozi. Tugeze ku musozo wa gahunda yacu y'uyu munsi wa none. Dushimira kwizera icyo akora kugira ngo amateraniro agende neza kuri uyu munsi. Turashima abaririmbye, turashima ababyinnye, turashima abashumba badufashije mu mwanya mwiza wo kwimika. Imana ya Israheli ibahereze umugisha. Dushima Imana kuko yahaye pasiteri inshingano. Imana yahagucyura akakubwiye icyizere. Namwe mwese mwanya wanyu mwataze turashimye. Tugeze muri gahunda yacu ya nyuma tugiye gusenga dusoza. Amatangazo n'asanzwe. Habaye hari uwandusha itangazo nyuma y'aha ko hari ibyo nabonye ukuntu yabibwiraho kuko ashobora kuba afite amakuru menshi. Dufite ifunguro hasi ariko kubera covid ntabwo babisabye dufite mu gikoni ko twafata amasahane tugafata ibyo kurya tukajya hanze ababishoboye. Imana bumugisha take away. We have a meal downstairs, but because of the COVID, we did not request to sit downstairs in the basement, but we can get our food and maybe we can hang around cars outside and just have a distancing way of doing that. But we have food downstairs and we can. Amen. Mana ishimwe ni byiza ko tuvuga ibitunga imibiri, ibitunga imitima. Rero mwebwe mwese atabuze n'umwe uza gufata isahani warure ibiryo ushoboye ugendere mu modoka cyangwa se hanze. Mana ikomeze ibaramuje. Reka dusabe pasiteri ubundi badufashije kwimika abakozi b'Imana asubira agaruka dusengere ashima Imana kuri gahunda zose zabereye aha ngaha, anasaba umugisha buri wese asengera amafunguro tugiye gufata. Karibu pasiteri. izihemuka ntabayikoreye muyikorera amaboko kandi uwo yambaje wigeze wambara ibara. N'Imana yacu ndihemuka ni nziza cyane atugiriye neza. Turangizanyije ibyishimo byinshi k'ibyo twatangizanyije. Imana twayibonye. Ni kweli Yesu yupo, jamani Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Uwera wa Israheli igitare cy'amahanga, Imana ikomeye agakiza kacu. Tugushimiye kuko wabanye natwe kandi nawe uratwemerera ko uzawigaragariza ukazaboneka ugakora ibitangaza ukihesha icyubahiro ukiremera amashimwe. Ni wowe wararise, ni wowe wahamagaye, kandi uwo uhamagaye nta zindi mpamvu azagira kuko uri Imana ifite imbaraga. Ni wowe urema muri twebwe kwifuza no gushaka kandi ukarema no gusohoza kuko imbaraga zawe zingana kandi zikorera muri twebwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kubyo imirimo yose wakoze neza, imitima yacu ikabiguwe neza. Tugushimiye kubwa mushiki wacu wagiriye icyizere, wabonye ko ari ukwizerwa, umugabira umurimo, umuhereza inshingano zo kugukorera
kuko wagiye uhamagara ba Matayo na ba Petero na ba Sanara na ba Mariko na ba Luka ubabwira ngo nimuze mukorere nawe yakwitavye ukomeza umwanya nawe kandi umugire neza mwana tugushimye kuba bitabiriye uyu muhamagaro ibi birori abaje Imana yo mu ijuru hereza umugisha mubarikiwe sana tugushimye ku gikorwa cyose cyakorewe hano hantu muzi izina ryawe ntabwo ucuranga mwana tugiye gutandukana turasaba kugendane natwe bane natwe uhereze umuntu wese ingororano zikwiriye ubwitange bwe n'imirimo no gushigikira yagaragaje ku munsi wa none mubarikiwe sana Imana ibagire neza amahoro y'Imana bane namwe ubwiza bw'Imana bugaragare babonekeho nuriya mwanya tugiye kujyamo amafunguro Mana yeze kandi yahumanure amaboko yateguye ahereza umugisha natwe tugiye kuyafata adufashe mu mibiri yacu imfubyi n'abapfakazi n'abatagira shinge n'abatagira icyo babona nabo bagire neza bafite ibiganza cyabo hazwe nawe amahoro y'Imana agendane natwe muhabwe umugisha n'Imana kandi bikomere amashu menshi cyane amen.